nakong e ho phethelwang kgwedi ya basadi, Mosireletsi wa setjhaba wa nakwana o fane ka molaetsa wa tshehetso ho basadi ba kgatileng tema makaleng ohle. I am concerned, and that is why as an office right now we're doing the best we can to ensure that we tighten and strengthen our quality assurance processes. Ba bang ba basadi ba ileng ba tlotlwa moketjaneng ona ba hlahisitse maikutlo a latelang. But I think we've changed the narrative. The president of the country has said that there will be equal pay. But it's my responsibility to not allow the next generation, the future generations, have to suffer like I did. Let's put them on our shoulders young and show them it doesn't have to be a struggle. Moketeng ona ho boetse hwa ketekwa katlego e fihlelletsweng ke tonakgolo ya pele ya mosadi provinseng ya KZN Nomusa Dube Ncube. We vow to pay forward the struggles and sacrifices of Mama Maxeke. Ho boetse hwa etswa kgoeletso ya hore basadi ba tswele pele ho latela menyabuketso ya Charlotte Maxeke.